friend dey na we. I am a nice girl, me ton fan nice. Na so you nice girl cause you yogurt. Oh, Sister Kasa. Me hwe ba wo be ya, wo say nice girl bi anka ho. What you say? Na wona me no nkasa na me mo to no ka. You nice girl wo fika. Why ni? What talala. Why ni? Me gina na wo kasa bu fam se wo. Area sipa die. Ade ne boy sama ba mo. Maf sa. Enye wa. Goda fon fa domo. Ashe watade nti uka se wa na oga. Me managing director of Vodafone. Managing dem. Matade e hye me de adwuma wo office no. Me pia free ho ani. Me bebe bibi credit wa hani se me hu wa me de afra wi. Na so la. Me ya adwuma Vodafone. Managing directors ben pa no manim se kusie. So one sore from anim a wa me nya ko na me frɛ Vodafone. So one from anim a kwa o me hu na emu bebe me se be am na pie wa pampa mu ase. Ade wo ya no ni me bia na afra ko bi. Make my frɛ Vodafone office here. Wo bon kwa me receive. Edi amfa. Yeah, me beiska. Okay. Now there is how boy you must answer na glass. Oh, na agro na me dey so crowd dey we akoma too much. Ah. Me bom say my partner. Na wo san so bom. Onum so be pa. Sam di when e bom dia na we kasa be pa, me dey say be pa. Wa boda man, ade aya na glass be anu apa. Oh. Now so dia no. Ah, ade me be yi sky pa na me koye. Number. Oh. Obi aba no bom sa na pa na koye asa. O pe kasa do madam. Ono bran kasa o pesa de too much. O so pesa de no, o pesa de. Ade sika na be be yi so ye wo say me pa na we e dey. We me pa na e dey. Hey. We me pa na e dey. Oh. 0264. 0264. Usana ID card. 77. We buta ma de ba. 0264. O pesa de obi dey saka de say o be de say we so. Ye say am na dey. Message ankwasa sem na o be sa no obo glass no. Eh? Eya sister me yen say apai. I bet you apai bra na dey for. No so dey be so no. Bra why dey? Me madam for back. Ade me be yi 1 cedi. One be yi sika fia dia 1 cedi. 80%. Because you got 20%, 80% na be yi. Me 80 pesos. Bra. O bra wa kuma too much. Onya sa why dey card wo? Dey bia me no di agro. Dey bia me no di agro so pesa. Agro wo ba pare say me ntimo nyo do so say. Dem do. 0502 ID card what? Me need ID card is betom da me. Oh, you say they won't ID card I use scam. Ah, uni ID card e dey. Eh, you scam. Ye ni sika sese. They say brand TN for their bank. Ah, yes, so sa na dey here. Ye ni ati ekwo me na me di me sika wo me phone so na me ba ba yi mi so sa dey say me kokan ho ID card na ye koto aba. Ah? Oh, they say betom da be. Oh, they say do amodi aba na ID card. Because akrom for churches can say this is a ID card. Ah, na ye to ye phone ye kuta ye. Ye ni aso ye code na da so. Akrom for be wi o me wi and ID card na dey. Oh, da munyi ma me munyi ma me. This so ko fie ko for. Oh, me 1000. Me 1000. And no pride here, it's a ID card. Good afternoon. Ah, now we have the bia muso ka. Unso be yi scanner. What the ID card? Hey, next start that be. Etu be yama na. Who you say? Hey, brother, we don't say nada. Ah, what to na na that you want to me. Sister farmer me. bra woni man. That you want to me. That you want to me. O kasa tie me abu nwate. Want to me ha. Ah, obi abatum sisi akoyi scammer no. This is for ID card bla. Kwa kwa yima no favor. ID card ya wo jitu. Okay, funny ID card yi mama. Na medal wo so ko wi ade. Papa, what you say? Me 200. Bra wa we am head wo. Uba head me. Head wo. Uba head me. Won't me ka Uba head me. Ade obi enyi sika wa. Ade obi enyi sika wa ho. Me nam ka che obi enyi sika wa. And for me ID card ma obi enyi sika wa ha. Say wo nyi dem am obi enyi sika wa ha. Ah, ade a wo ye no. Team for some na. Fra kwa no wa. Bra me ID card bo what? Mame, uja ura fa won. Ade opa de ne kofi. Say ID card dia de ne fa kofi. Untimi nyi sika wa. Wonyi me dem am a. Me ma wonyi obi ade ma no. Ayi sister. And ade na wo tia no. Ade a wo ye na say. Ade ID card say si edi sika. Me nipi kwa fa wo de. Eti come so obi na wadi. Ani o sika ba ka. Obi na ba siga. Siga. Obetie nse bi amudi. Ade. Me be use card confide card na nyam ya koto. No. Ne we mu. Abeto mu be. Ani na aba o. Ana say
Me code wo me phone some say agent say me sim phone no nyama me no mana me suna ana so onyima wo so onyima age say me kofa ID card ba ma me wuya me ID card dey no be he wo wuya me ni me dey anya wa wanim no be he da ho mo na de ba eja mami no ono so say dey o ba to me also so wo dey o ID card say so what me ID card na so odin kan man na wo ye wo dey wo anya mami o timi nyi sika baba o pay timi nyi sika akas oya lock akas MTN no papa dia dia fa wo MTN no papa dia card MTN no papa dia e wa fadia MTN e wa fadia e wa fadia wo se office e wa fadia wo do saka mi bia o ada unia na ho saka mi bia o ana wo o sa see ya rasta da be na mo ma create ana na family ID card be bu ya ni ma so na no yin sika fa na yin ma no hey yes yin sika catch o mo say catch o mo say o mo nyi mame nese wunyi sika wa hanne enyo hatena enya possible leta wati na wo sia MTN di na wo de samra wo ba wo hu atwema no so president wo krom ha yenti na MTN no yenti na MTN na se me wo MTN na se me na misika da dem na se MTN no we yesu be obiabo we yesu obiabo obiabo na wo be sunu obiabo fa fa wa di ka me kuta me phone wo say di ka za na tie me kuta me phone say di ka wo sa number wo number yes and say say di ka da ira let's scan o hia na e be ka phone dia me yes me yiska de kasa me atwema wo bo be so be bo wa no so na me so me twa wo so kwa dia o ba twa we so twa me rasta me na kasa me rasta me na me misika why we o rasta nya ko no kono pa tine kofie ni wo yi se o yo babo o na ma wa ha o no ma na me ho o yo babo o na so o yo babo na ma ne ra o papa o no ma ne ra o dey say cash out na who has a memory o yo babo who did some fun Saturday me did some Obama ni no ya ma offenders say offenders oh hey mami kajo che no se to abaso dem o bombe mami o bombe e ko obo pa so e cash out mami o pen aya o kwen so oh mami kajo che no wuru me che dey ye na be che ana so me bota mo fo ka se me jana e ti na pia me sa no ai na se pia me sa so pia me wadam pia me ya we ya no nya de se pia ni bi unya me ba me so we kwa ye mfa hwema ade ntia menye misika ne nto no de no so ID card ID card no ni ma wow ye kwa red fee why do you aduma oh chemi we na so brother also me ma se ne peda me ba to metimi de atuma na also obi pa ne nada fela common sense is common but not common me nyanka me gina ho me send into phone so bobo no ma system but where dey ya twa dey dodi ma me bansa we ampo baby anyone wo na no ma no any copy that's production kizine tinai no wo se na kofo ne say eri atumutu tiri atumutu tiri anense se de mo ye wa ha no sister no one na chia symbol number what's your friend sister no one na chia achia akwa dem hwa ne manu ma to na hwa ha o hwa me ha manu ma to o se na be fe me ye wo do be to unufu kitu asa so onjo sister na nu mo about you as unufu kete kete MTN na e pa so we draw bank wasane wanya sane unufu sa ben draw bank why aben ye India nkura de ni bi aso kura so se won tatwa wa boda mi to fi aso ka wo yale wo be nya tatwa te say apu eh mi na se de mo ba yam no ma mama hwe na bo na ma nte bo na ye osi me rasta ni one two for so onye rasta se don na bo mi o me pe kwasa so be use ka na ko wo be jan so jan na ko me nya sakolo be fata o sakolo be fata masani ya masani ta ya ba aba mama ni ta usu be ise ala ka sa den ko 400 for why adisa hey o papa ni nyansa
sada. Ana say. Girl dey otu ohun. Eto mo IGP. Eto mo IGP. Me go school that me nyake to na kwaye so true book no so toilet roll sign na me dey la you know mama me ho ya me basa me kaze be do phone so ana me anje phone ko ko anje phone ko be na so mama ti mama phone mama ah no ya ji obo eh utie wenye problem sister jami mu na sister dey yentam ye wo dey get sister jami mu yen coffee same thing office kura yen ko mami Mr. Omini baby I said that metro let's say obi asani sika mo say dey yen ko ti see am send sika ma wo go fiko 10 million papa ene kasa una mensu don't cry ene me ta baby careful don't cry me get kura mama no fa fa ne da yanko si aje phone yanko ya je phone mama dey yanko oh efum so nya fini pa o this side way by you na ka misika kosi obi su no yama me ate wo feel code yanko ne ko hwe na mtie for ko mo fo ni papa kwa ma mo ntra mo kioso wo de me wemu mami atie fo fa yo yanko ne ko hwe code why enya mtie fo djuma na wo ye but ni so ko fo bi akakate semo enya mo na ese mo di mu ye yanko na so ko ese obi akeke enya mo so mo kasa ayi fo oh fa so wakai wakai code no wakai mani mo nshemo ade 1000 million 10 million o de fa phone ni mami dabi mami ai bia ma save wo so ade a need ni clear dabi na menka boss hey me kazi akodi ni pano de o ya se e ja kwasase no kono wa to fra ma se bia mi nya na save wo wo se soloku ban wo se soloku chene de agro ha mo asta ni na microphone de ni bi 1000 ban no asta for de me na microphone asafo oh ana so na mo ban de wo se soloku aba ana na de ma dey who did you na wo de mami na me shisha code no me fama wo nde e fama wo tina kam 1000 mami e wo phone e wi 1000 o ye ni ye na akofe ko fa ID card card enu no mami ID card kura ni ID card ada me to abawi na ID card no akura bawi me fie nkura bi se me bie me do a wo beka chance omuko mami kan mi na aye nkura e ti se awurade se me retu e ha me ka ni ba ko di afre Zika. Yes. Mami me shisha code no. Why dey? Yay! Mami. mami ko se buski o Na so mami wo. Hey. Mami. Hey, oba. Jai. Pasa chio. Dey enko de ko fam 1000. Oh, musi na mu ye. Hey, dey na mu ye. Dey mu ye sisi asese. yo ye na se chere so ne say Uni amu ye ni. ye ko eja na mo de ba na ye wo so do ID card eba e go sniper de obi bitimi do bi phone ko be fo bi sika true MTF for de bia me no mo ye adwuma me se me na me supply music no mo credit true fa uchi papa tia so mo fa mo kwasa se mo kwa ha uchi me free ha yenu ya no wan fa ID card na mana wa na fa wa na se MTF for fa ye ni esi wa ye so ko no so fa o o fo sa de ka fi akọ abodam na ye ba adwuma na se ba kan eni chimi mo sa de mo tire keji fu ade ya di se won kwala brem wanim sa ayi wanim ya ya sa ko do ko ade card na wasa wo de ba na ade yi ama etu ka na kuta wa ID card you never forget your money ID card your money